Приветствую вас, друзья! И сегодня мы будем просто читать. Если у вас будут появляться какие-то вопросы, то пишите в комментариях. По вашим вопросам сделаю отдельное видео. А, так, эм, следующую главу. Мы первую главу прочитали и пойдем к следующей главе. Мгм. Мокуна Луа. Pela i pa'a ei ka lani a me ka honua i ka hana ʻea, a me ka laila poʻe mea apau. I ka hiku o ka lā hoʻoki i hola ke Akua i ke hana ʻāna i hana ai e hoʻomaha i hola ʻo ia. I kāna kāna hana apau ʻāna i hana ai hoʻomaikaʻi maila ke Akua i ka hiku o ka lā o Hoʻāno i hola no ka mea hoʻomaha i hola ʻo ia iā lā. I la hana apau a ke Akua i hana ai eia ka moʻolelo no ka lani a me ka honua i ka wā i hana ʻia ai ia mau mea. I ka lā i Iehova a ke Akua i hana ai i ka honua a me ka lani. A me nā mea kanu a pau o ka mahina ai i ka wā ʻaʻole ia maloko o ka honua. A me nā lau nahele a pau o ke kula me mua o kona ulu ʻana no ka mea. ʻAʻole i hoʻoua mai ʻo Iehova ke Akua i ka wā ma luna o ka honua. ʻAʻole hoʻi he kanaka nānā e mahi ka ʻāina. Akā piʻi akula ko ohu mai ka honua aku a hoʻomaʻu i hola i ka ʻili a pau o ka ʻāina. Hana i hola o Iehova ke Akua i ke kanaka. He lepo o ka honua ahā i hola iā i ka hanu ola i loko o nā puka ihuona. A lilo a eka ke kanaka i mea ola. Kanu i hola o Iehova ke Akua i ka mahina ai ma loko o Edena ma ka hikina. A ma laila ʻo ia i hoʻonoho iho ai i ke kanaka ʻana i hana ai hoʻoulu a ela o Iehova ke Akua i nā laʻau i apau ma loko a o ka honua i nā mea ʻoloʻolo no ka maka. Nā mea ʻono hoʻi ke ʻai i ka laʻau o ke ola hoʻi i waena kolu
o ka mahina ʻai, a me ka lāʻau i kea ai ka pono a me ka lewa. Kahi ʻaela kekahi muliwe edena aku hoʻomaʻu i ka mahina ʻai i malaila aku manamana ʻaela ia alilo i ʻehā mana. ʻO ka inoa o ka mua o ia no ka mea hoʻopuni ana i ka ʻaina apau o Hawila. He wahi gula ia, ʻaʻahe maikaʻi ke gula o ia ʻaina. I laila no ka diliuma a me ka pōhaku o nika. Ogihona ka inoa o ka lua o ka muliwei. O ia ka mea hoʻopuni ana i ka ʻaina apau o Aitiopa. O Hidekela ka inoa o ke kolu o ka muliwei. O ia ka mea kahe ana ma ka ʻaoʻao hikina a Asuria. O Eupurate ka inoa o ka hā o ka muliwei. Lawe ʻaela o Iehowa ke akua i ke kanaka a hoʻonoho i hola ia ka makamahina. Ai ma edena e mahi a mālama ia wahi. Ka woha maela o Iehowa ke akua i ke kanaka. I maila wale ʻoe i ko kēia laʻau kēlā laʻau o ka mahina ʻānei. Aka o ko ka laʻau i kēia ai ka pono a me ka hewa. Mai ai iho ʻoe ia mea, no ka mea i kou lā ia mea. Hōʻoia iʻo no make ʻoe i hola o Iehowa ke akua ʻaʻole pono ke kanaka ki ko noho. O ia wale e hana no wao i ko ʻolua no na kū iā. Na ka lepo i hana ai o Iehowa ke akua i nā holoholona apau o ke kula. A me ka manu apau o ka lewa i maila iā lākou i o Adamu la. I kēia no anoa o Adamu e kapa aku ai iā lākou. A o ka inoa a Adamu i kapa aku ai i nā mea ola apau. O ia i hola kona inoa kapa aku la o Adamu i nā inoa no nā holona laka apau. A nā manu o ka lewa a no nā holoholona hihiu apau. Akā no Adamu ʻaʻole i loaʻa kona koko ʻolua kū iā ea. O kau maila o Iehowa ke
akua i ka hiamoe nui iā Adamu e hiamoe hola ia unuhi a ela kēlā i kekahi iwi aoao ona a hoʻopili i hola iā i ka iʻo ma kona wahi. A o ka iwi aoao a Iehowa ke Akua i unuhi mai ai no loko mai o ke kanaka. Hana e hola ʻo ia ia mea wahine a alakaʻi a ela iā ia i ke kanaka. I akula o Adamu ʻo ia nei no ka iwi o kuʻu mau iwi, a me ka iʻo o kuʻu iʻo e kapa iaʻo ia nei wahine no ka mea ua unuhi ia aʻe o ia mai loko aʻe o ke kane. No kēia mea e hāʻalele aku ke kanaka i kona makua kane a me kona makuahine ia a e pili aku ʻo ia i kāna wahine a e lilo lāua i iʻo hoʻokani a ʻohe kapa o lāua a ʻelua o ke kane a me kāne wahine ʻaʻole hoʻi o lāua hilahila. Okay, see you next time. Bye bye.